Oh here tu hin trekking kan fading na I nokalikai base tak kan fading hu lai khu ana chu kan rit jing no ring thu in lai kan risk ding ni lai lut na ma non tak ni lai trekking chu kan zuk tan phat ding te he I vai ka partner pa an thim bakla lai khu fena hey darku and return darku minute nga let's see how much time it takes and suki lai tak he boss purum baka lamchu hilai lobong anto film khur de huro okay I am very film khuru hilai mi fa bong anto lam kheching non ju brick stop chuna dam ten be careful we are somewhere in the jungles of Meghalaya and we are going down this path that will lead us to that Nokalikai Falls. It's a bit slippery here. Tuirin hai te waterfall te om chute lai hom chen. Vadung green tamo chu. Hi lai waterfall ni om. Dar somon rita su. Ti hom ro. Ramam huna ding chen chu. Zinkar daliang de onen. Wow, butterfly. This is the place. See the waterfall. Falls ka tingin mo ma kun kan se pe din na hi twi pang du ya ni fresh ba di badung gan juk thung thata tu hin mot pang kan ta I energy drink juk don kan ta han kan fe nok pe ding na tu hin mate hi damlin azuk en ding ni hi tui pallo in fe ram kan tuma ahulna lung khel san dem hin fe kan ta hin alo chun hin fe a hin hu lai hu kan fe tum boss kan mo hiting fe lem la zgen phatho ite am khala han thlai lak tuma in tolpali hiting an thuin kai theina Azuk em zing ani he an fe thai mel scout out mate khom he an kai pe ni he Tuhan chu tui pallo a fe thei to om tak ne hin fe su ta hi hin so this one ni ho ye siu thei nan te la he yen zer ga There are holes like this one here. So many holes out here. Kumtam tak. Here form na ding hin trul ding na. Meg. Ina fe na ding umtano kaya. Kilahin aroma kan lo sia hi fe na ding lo khil pe ne. Itu hin kayam ta. Chum hi ding hin. Hi level sun suk ding ne am tak ne. Sam chu hi lai hi. Tiu tunnel no chun fe theda nom na la he I von he mate khom he hungtum jinga hiting in fe nok pe grang te nal khobel lungta hu lai hu mouth of the waterfall
nokali kai kha a view ring with an view ring khachu zoom not alu look at this kalai khan abul nge ya ikan su fe ring ne ba hon lang ta lai khuni ta tingan phin fe na ding nyom ta de ba ho nyom ta kan ta alam tum na ni chung kha that means there is a way. Nuôi chiên nokali kai falls an ti chu amun nge hi kan chu hlung then ta lai nan khot la highest waterfall in India antin no mene ki va ke nan tu nan hung khit la ka ini chu mun nge hi kan chu fe ne Sirong no to kalikai umram tap kunta muhim lag level kan ta i til level kan ta chun kan kir nok ding dar som kan ten ben ta tuin ki tikin kir nok kan ta checking na kan dum nating ko kan ten nok ding pen pe kan ta kan na bai tulang kan ta chun what do you think kan pas ding ni bye bye